Hagajing rakhe ka perthai barok gawai ya ka wall tourism day arzar arp sau ka badiga sin rakhe ka basau sau snem jong ning sing kerpang ki nong jong kai perthai karib hoi tourism environmental and development forum RBTEDF kalpalong ya ka jing pen khoj ya ka shnong omyam harib hoi district ha ki banta ki badon ye ki chaka shong kai pangat jong ki nong lej nong wan la ban kado ba ka jing lej ki khot ka kanhon RBTEDF ban palong ya ki jing pen khoj ya ki jaka shong kai pangat ki nong lej nong wan lai sim bentalang ru da ki bor shnong ka shnong omyam rengkat orang ba shnong ba Stephen Kharkrang nang ta marsen yo jingtip ba kladon ka jing pen khoj ye ki jaka shong kai pangat ki pa ba nong lej nong wan ki nong nya kali kamai tourist jong ka omyam tourist taxi association kilawan bani sim benta da ki jing su kit khli ya ka kam kum ki nong nya kali kamai ban pen khoj ya ka jaka ki baisat kamai bat kit ye ki pa ba nong lej nong wan kumban sukdo bahaswa ka ki jing pen khoj shnong ka RBTEDF kelapan long shua ya ke jing mare marathon na ke bantang ki kenthai bat kum juru ya ke sendrang ha ke ban nadu ki khna ki badang khamret rta bat hadu ki belasan ki lawan bani sim banta ha ke ne ke marathon bana la ro ban ai da ki kusnam se ki nong job susu lawan ban pahara ya ki nong marathon da ka kenhun ki nong nya thuk thuk ke balatip kum ka the ultimate legend bikers association na Ribhoi district ha ke jingilam president upa Samuel Kurba la roban kedo ban nadu bala penlong ya ke jing maramot ya ke jingking omyam ki bos he ki bajukit ki nong lek jinglek na kawai ke jela sa kawai pan ki ban hap ban ya lengba ke jingking omyam ki la hap ban sange ha ke jaka bat kim la shu ban ya lengba ke jingking hadu menta bat ke jing jabo ka mi bha na ke jing ber patar jong ki biru ki balek ki bawan bat ki basange ha ke jaka ka RBTEDF nalor bakal penlong ya ke jing pen khoj ki jaka kala ais ko baru da ki dustbin lani ke jaka penlang yot ban laj ka jabo bat kasata ki jabo jaban keleng nangta kala buru da ki jingtho lang ba ki banar ban long kum ki jing hikaya ki pajba ba ki de ban lek khoj ha ki jaka shong kai pangan nangta ya ka bala penbut pat sada ka jingilang ka ban lengkon kawalwan bani simbenta dau emale ka thany ba daman ba lamare ku mukongsan nangta ba Stephen Kharkrang ubri orang ba shnong ko umyam ki nong yelam ka kenhun ki nong nya kali kamai tourist uba plilat tuso ubri chairman jong ka RBTEDF ki dikhot jong ka kenhun lembat kiwe
ai kublai shibun ero ya kari hoi tourism ak jingalam ba lilat bat ki mamba chukti ki balajit ya kasnong jungi ban penlong ya kani ke programs hoi nyakit bokit ruyang ya kani ke programs kalong ke program ke job berhaju ke por ba kanlong ro muka jingkir seutia ya kipai ba snong jong jungi haju ya ka dongri boy hibrok away ba kumbang tip hi ba kasnong umyam ka di kasnong ka ba bun kita sai sin jaka ka internet ka ai ka balong kam yangi ba kalong bagi hapan kun balong internet ka internet ya ka te ngits kam balong ba ka jing ti ba ka jing jon ai mesim jo ka di boy tourism nak hi ka kasnong inang la susu ban boy internet kasnong jungi ai kublai ru ya ka umyam tourist association ibalaya kloy ban yasno tilang tak kasih kilo itu senang ni Sobang ang ngai kuble bersajisen ye ba tuso biba pelat tuso bela don cisa kamen sem ban kho denga ban long kumu kongsan hagane gaski dengar adap to ting so kemen kane kane gasen kong ba aten kuble gizat program hapo ko pensi dong sabe ha bede ba turis dengar kane kapor ngai kuble beru ya kani gari boy tourism forum babila che diga jaka bertolong ini ke program apa kani ke senang umya amar kum bangila ong kum YouTube bagari boy district ke jongi ro kampun bha ki bonjai ki bon share ki jaka pet kai ni ki jaka peti tenar ye ki long briu man briu Kumbohong iba perak menada village nani le showroom village sekarang le kamon le i bonjai kijing pen itnat nani kijing ibang ban pelong yaki briu ban sotenat ban lekai nani tu pi kene ke sakaro ke pemerintah nilong ini program na ai kubre sikade ya ga isi member jo gesnong bat khamtam hirong basnong jo gesnong umyam agini ki por kisni ki snem ki banade nanoi ki gane ke jaka film nong kumne aga jing simpi jonga isi member executive member jonga snong umyam ila ban pendit pendiang ya gane ke jaka ne handai menswa gane ke jaka gade tangga jaka ki baye les new ki baye letero ya les apya ki bru padhiru kade ke jaka balade yo ikin media ki babun ma agani ke jaka dan mentaro lapis asimti dengan ikan senang umyam dengan isi jom umyam la simti dan kilapan pelong pan fitnat ikan ikan jaka agak tinggal mengkaro baka lega ribhoi turis forum nakar pada biro ba haki por kiski ki bansawan hinang laku so kan promote dan ban permi ban pet ikan jaka ki ban penitnat bagane gali por ikan long kabel internet pakai biro kimso internet banwan lagi por si por dan kumbangite mentaga siro ngira kaya rake ya ke world tourism day dan asneu kemen sajisen ngan banme kejo asneu kemen baga ibape ratu so bat tim jongi baila kiraje bat pelong ini ke program haga ni apa konspirasi jong umroy apa ke jong umyam Tengaro kana kitbok kitwing ya pi batu so pak tim jong pi ba pinang la susu ban pendit pendiang ban item penitenat ya kan di distrik jong i ba di distrik jong i brok away ba ban hero kumbang itim lo kani kamne khalia jong i kajalla jong i brok away hero kapadat
kepada dari tourism kepada bagi turis dapat hero kadai caka manwan pe manjengok di turis lagi nong pekai lagi ri ke beper jadi sinong kita tahu beper ngamla arban jet pan kho iwe kerteng di bonba tambang along lagi ni berit kumle iba pelat ngathrai ya ke district jongiro kan hagawai ni kawai ka sini kan ni district di bawah jongiro kan long kawai ke bahakmat do kan ni ke berlong do ke tourist spot apa ke jela ke jongi dengar ni ke por ngambil subur kentin banga ai kulero ya baro itu Indonesia mentah ke kemarin ke belum menang step bat hadu mentah sebun ki program ngilai isi mentah ngilai penlong sebun ki program ngilai promote ko iki bobon ki senong ba mentah mene ka partai gatip bagi don ki senong ki internet apo ka tem riboy ka bai isu komen banyetu epi bamarla usnem ka riboy tourism and environmental development forum kam ju ban penlong ya ka jingraki ya ka world tourism day ka world tourism day ka mentah kuma ka partai gatip ka de usnem basau ha ka jingraki ya ka ni apo ka partai but ya ka team jo ka ni ka usnem ka mentah baka World Tourism Organization kalabu ya ka baka day ka tourism and peace banora ya ka jing songsok sosngan jong kinong jo kai partai habakiwan sa kacaka jumoka ka damsai lane ka umiam ka bagitip rang ba snong damsai ka don hangne la ai ka jikren ka basutna kane ka snong ka day ka snong ka balong ka jabing jong ka riboy district ila bano baka day ka dono jong ka jela megalia isu komen hangne gidon ru i officer jungi nado i of dapo police department gi belai don lang bat gi wan ban ya pensingai lem bat gi kan ga sgi tinga kwa ban itu ye pi ba kane ka snong ka de ga weni ga snong ka ba nado bagi nang kena ngi tip ye ka ba ka de ka snong ka ba dron burong ka de ka snong ka bo blai ula kerku labano ba kini kiro ki kiar ka de ka we ka chaka jumo kai pathai ka bo blai ula ai ya ka jela ka jungi shwa bakin kitoris kin rung bakin ya shahmat bakin le shis kasil dan le west kasil dan le bakin rung si doi pat ki district ya banya deng bai ka de ka district ka bai ka jungi ba kani ka de ka viewpoint ka bai tanat ka ba khrengi kitoris ontang ye kitoris ki badon hama ajan jong ka jela ka jungi rei ki bana sabar jong ka ri bro kowe ki bawan mo ki fareng ki bawan na ki ri ki bawan ban rung sepo ka jela ka jungi sepo ka India ki wan hapo north east apa ki rung hapo north east ki wan ban pek ya ka jela megalia namar ni ide ka we na ka state ka bayonam ha ka jin kreng ye ki toris namar gidon ki sha ki ba internet gidon ki lom ki ba internet ba uble ula kerpu ker hai ya kamarian bat ngani tu ye pi ha ki por ki ba mensua ngitip ba ka don tangan ni ka damsai mo kajaka jo kai ka bagi turis kiwan ko balong i rangba snong mane kadon to orchid resort kadon ka ne rupa ngane bat sibon kini ki resort ki batumai ki baladon menta bat ngaku aban ong ye pi ba menta om tang kane kadon re ba pirung sapo sakadiang lani sakamon jong kariboy district ngayu i ba i kun samla lade kisnong kitau kila ngam jeliu kumdu ban penkentiu ya ka tourism sektor amal lagi snong kidon kilo ki baik tenat apo ka district ki jogi kidon ki mau ki badon ki jigi tho khana member apo ka history jong ki badon apo ka district ki jogi hakane ka konsulsi jong ka umroi konsulsi ngalade bandrung kita ka right yap ngar ngelawan hapo ka nangba yap ngar ngelarung yaitu ki cloud sete ngalayu isisa ade ka way na ki tourist spot ki bangi hapat promote yang tu ka jaka namar nantu ngiyo ya ka story omtang ya ka jigi tenat jo kita ki mau hardop ki bangi lek ban yoi hari ka donru ka story nantu ka bami ba udon umau uba ngut breu bat kata ka snong mau yambe kadai kata kalong keme ka bami na kata ka bau kron joka ila sangut au to umau kumlo ilek ban no yap ngau to mau yambe ngalapoi hadu au to mau yambe sa kalong ka riat ka baima bat kalong ka jakar ka bai tenat ha ka balaban kring ye ki toris kariboy district kan ami isnem kalakiu
ngisgo kemen baka sorkar kala shimkia kumlo ban ai ki jingirap ya ki nongsong snong bakin snai ki homestay Dari Boy Tourism and Environmental Development Forum, ngiyeng ban kentiu, ngiyeng ban promote, ngiyeng ban ai mensim, ya ki snong ki thao, ya ki pai pa la ki individual, haba ki wan ban ye kendu ki kumno bangirap ye ki ban penregister ye ki ha ka keteng ka society, kumno bangin yalam ye ki sigi department bakin yo ye ka jingrap nang baki homestay, nang baki no ban promote ye ka jaka ka baki don, kata de ka kamaram ka bangile, manlau snem iju song ban trei kani ka kam ke chungi ban le ban bisit ban chungo ye kisnong ki thao ha bang yo snow bagi don ki jaka ki bai tana ban mata usnem sisa ngim sim la le kano ka program ka bobon namar ba yim yo la ten rei yo ban pendapat ye kani ka banta ka kongsan ka ba ka perthei bro ko we ka celebrate ye ka World Tourism Day umla kendai kuble orang ba snong ba masuk pun ye bangila don lupa ka jin tumu hadin ba ngila dep ban pelong macam snem ya kani hangte apo patar khama tingila dep ban rai apo ka meeting ke jingi ba usnem ubanwan ngilai ban pelong ya ka apo damsai masle penting irang ba snong iru da ka mensim ke ba sngo kemen ila pedeng ini ba sisa kalau long kajing kemen ke ba ngilala ban pendek hun ya ka program haka cleaning dai pene ngilayo ban ai gini ki sentek ngilayo ban bo gini ki posta ki banirap khanang ki tourist kabakiwan kinte pakim dei ban le jaklia haki tourist spot kamasi snagalia dari Boy Tourism kolong ba tongin don kajing trailer banorai kajing sok haki jaka jungok kai pathai katum ka team ka jongka ai kumle irang basnong ngikit bok ye hirang basnong mangilai i bakateka ka washroom toilet kalami yang hangte ngangit bagani ka jaka kan kring arsya laisa bat sibor gi gi sawan ban ye trailer bat pi nakaliang ka forum jingi kuno bangin kentiu pan yang ki jimbam jong ki badon po di Boy District jongi ngin pelong kumne roadside bed nang ba ki bawan ki brio kim don kamban sil kinwan ban bambe kanang bakin tip ya katakan jimbang lani katakan jindon nam jong ka jimbam ka badon po ka district kabi jongi kumlei shibor rang basnong bleu nak kerku yepi ya ka dor basnong jopi kumjo amla pan ai ka rasu kumene pengaku aman ai kumlei kerpang ru ya ka ya kini ki tourist taxi kemudian nang ni kemudian ke asosiasi nang ni di balaya ai ka ketiga mon ka ketiga diang bania trelang ban ni ban ora ai ka jingku jadi subah kan ni ban nadu mene step kendai siteng kledon ban ni ban imla perlu ban kelet ya ka seng ju ki baikan asosiasi ke bagi tip kung ka tulba kemudian apa ka temri boy ke jungi sisa nadu mene step ndri waji kila yarap yangi nak benta kadeka marathon race bleu nak kerku ye fi baro Boy Tourism ila penbek akan ikut programs ban penlong akan ikut programs fokus nong jungi ngisngutap dapat jingkemen ke bakrau apa kilala ban penlong akan ikut programs kalau fokus nong jungi kumang itu ba kasnong umyam kadai kasnong kaba kring ba ya kinong jungok kai perthai apa donru shibun kita ki sightseeing ki wa itnat kumta nagalian kasnong hi Abadon ku kini kijaka abu kajer hotel ngidon hasnong jungi ya ka Orchid Resort ya ka Orchid Hotel ngidon ya ka Nehru Park ngidon ya ka Richard C bat kiwe kremda klet park ya kani kajaka ka bangi penlong program takasi ngan juya thu ipi kendiat ba na kalian kasnong hi aba i persian ban penkuat penitnat kani kajaka gimsum muntul ba kani kajaka kan long kum kata kau kajaka ban kring ye ki nong jungok kai perthai lani kum kata kajaka ban syom kai pangat kinong le nongwan nama kani kajaka haki por menswa kumbang juben akilak pai kubur kala long ka marten lani kata ka hops jong kita kinong di drugs lani kinong le kam ikam kiba life hojat life kom Udah lomba kaji sim jungi ka dorpasnong ban penput ya kani kajaka asor ai kublei ya ka peludi ya kana hai ya ka MCL ka basya sobha yang ikut besnong ban penput ya kani kajaka ban hadin bagi ada penput ya kani kajaka ngioi ba kita kinong jungok pai perthai ka sedang wan kani ka jaka ban lomba asor ai kublei yang sai sen ya meli jungi iba laju yarap haman jinge bangi kasnong ya penduk di baju dedon lekat bagi ke Besnong oh hadin ba
Ngilayo kan berikut internet ini kerjakan buat mafir di sakhi ba ngilayla ban penrungkam ban aikam yang kena senang jungi kumba ane laingut aju kapur niyo aru ban bu kini kehidupan kiba kinong senang jungi yo ban bu kehidupan ban pendap pembiang ya kajing don kam haying hasam ai ba kani kasi rakhe ya kani kasi tourism di kanlang kum kata kacing sekersiu thia yang iway bakum kasih ni kum kajala hi mengitip kadi kajala kawa itnat kajala kawa yonam ni kam jungo ai perthai henry habang idon patun kita kijakawa kiba itnat ikwa ba kum ki pai pa chung kajala ikwa bandon kata kajing jan dai kebacan ha bat ki tourism habi dai bat ki habi dai ban generate yaki employments wan aikam aijam ni pun sama jungi baku ma kadi kasi ngi ba ki jingsni babun habi pe sharum chadeng aka jing kharoi jong drugs ngi ba ki pun sama aka jing bomdon kam dom jam ngi ba bun sir ki jungop akum ki gi jingsni henrai dada ngi kum ki dong yelam sinong ade kum ki dukhat jong tourism ade wat mano kita ki riushmet ki ba ang sim bat ki ban tray namata ka tourism ban penkhiem bat ban tray silham namata ban generate employment hapo kacala jungi ka long bajingira ka shibun ila sotna ila ra sensar bat boro ki nungya tourist mene genya kali iso khulra nomar haying ko bala iso kanaro dumne haying pasari ngon batre enre mata hal surat ilhab bani besar surat te kumengi i benta ba kani ka kibos kiwan ngne tengiru benta lingwa sungki kusono kituris iyo akan kamai iyo akan pendet pendiang hiye barok ki tristom barok ki berstep kapasosi kindia tolong ba dan ki porok tungi ki ba yumyo bermerak langi kamaratan lamangi labur ki ba ki step kila kwa berkompet lang ba kimyo Dito kablelay insipet na semsna tinggal ngan badan tan lagi kitian ba ngan kran kude shibur kude shajarlo Hato pila smobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang smodon kamban tip kamba shishu ya ka core computer Wanha AICS lani Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon shibun kirkom hikai bantip ya ke komputer bantip company asyushu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndriu nyo lani pra iwe line ar not saw pra sansau wan mapi hikai mangi banang banstat mapi bansengan galawai jong gari om tangkata Henry diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru iwe ar nyo lai